finale ebyiri ugahita uzitwara arizo za mbere ukinnye. Lionel Messi arumiwe. Ikipe y'igihugu ya Argentine ubusa, ikipe y'igihugu ya Espagne igitego kimwe. Espagne a great tournament, batangiye banganya n'ikipe y'igihugu ya Cape Verde na muntu wabikekaga, ariko from there on they did a great job. Espagne ikaba itwaye igikombe cy'isi 2026. Uwitwa Lamine Yamal na Nico Williams rero barimo baraserebura mu buryo bwabo kabisa, baryamye hasi. Kamera zose ziri kuri Lionel Leon Andres Messi Kuchitini ubuze igikombe. Ewana Lionel Messi abuze iki muri 2026 y'icyambere? Lionel Messi abuze igikombe 2026, igikombe cy'isara kibuze. Lionel Messi abuze umwanya wa top scorer, ibitego byinshi bitsinzwe na Kylian Mbappe. Lionel Messi akinnye umukino wa nyuma mubi cyane, agize performance mbi cyane. Yatangiye neza irushanwa, atangira atsinda hat-trick, atsinda igihugu cya Algeria. Yatsinze Algeria ibitego 3-0, byose abari ubitsinda, atangira atsinda hat-trick, ariko ashoje nabi, atsinda ibitego 8 mu irushanwa ryose nibyo yatsinze, mu gihe Kylian Mbappe atsinze ibitego 10 mu irushanwa ryose. Ijyani nuko Lionel Messi rero abuze igikombe cy'isi 2026. Lionel Messi abuze umwanya wo kuba top scorer muri iki gikombe cy'isi 2026, ariko abura n'umwanya wo kuba top scorer w'ibihe byose mu gikombe cy'isi. Uwo mwanya ni Kylian Mbappe uwufite. So ngira ngo abakunzi ba Radio TV 10 koce ngira ngo nono ijambo twarisubiza muri studio za TV, nabo bakagira busesenguzi barenzaho. Ubwo natwe gahunda zirakomereza muri studio za TV. Reka twemanuke tujyaho. Ya. So nibyo ngibyo rero, gahunda za TV 10 nizo zirakomeza. Gahunda za TV 10 nizo zirakomeza. Ndabona ba Rodrigo Hernandez Cascante barize bahogoye. Christian Kuti Romero we ntabwo abyumva, agahinda ni kenshi. Rodri ari gukurizwa n'ibyishimo byinshi. Oh la la, so reka rero tujye muri studio za TV. Ewana kabisa dusubize ijambo Ruganzu Aime Augustin ndetse na Alan Ruberwa muri studio za TV 10. Gahunda za TV 10 zo ewana kabisa ni gutyo. Ceremony yose ubusesenguzi bwose turahari cyane nka Radio TV 10. Ikipe y'igihugu ya Espagne twizere ko mumeze neza, twizere ko muryohewe n'ubuzima kano kanya, twizere ko byose byo cyane kabisa. Paul kwa ikipe y'igihugu ya Argentine bitagenze neza, itawushimwe kubusa nicyo gitanze igikombe cy'isi. Match yacu y'ijana na kane mu gikombe cy'isi minusane turagifunze. Alan iminota 120 sil itanze cyare zita igikombe cy'isi kimwe kubusa final. Birasa nkaho tumaze kumenyera izi finali nyinshi za kimwe kubusa cyangwa se tukayabana twaye muri penalty shootout, ariko uyu munsi ya spectacle ariko birangiye Espagne idominiye kimwe kubusa. Yego nibyo Auguste, birangiye ikipe y'igihugu ya Espagne ariyo icyuye intsinzi imbere na mbere na Felista bakunze ba Espagne nyirizina, ariko ubwo bimwe mu bihari Auguste nekeza ko ku muntu warebye umukino wose nyirizina yari afite igitekerezo kimwe cyuko Espagne ariyo kipe nziza ihari mu kibuga, bijyanye no kwiyarira umupira, bijyanye n'uburyo yagiye igerageza mu kibuga, kuko amashoti yageze muri 22 adversaire tarasubiza kameme hari icyo adversaire barimo aragaragaza. Nkambona yuko rero equipe nationale ya Espagne ni well deserving win, cyangwa se ni intsinzi bakoreye kandi bari bakwiriye, bijyanye nuko bitwaye umukino. Tubonyaho mu minota ya nyuma Argentine itangiye gusa nkaho ishyiramo agatege, kagerageza kuba yasunika, igerageza amashoti, igerageza guflapa, ariko ni byabahira cyane ko atari ikintu bari bagiyemo muri ritime y'umukino. Birangira rero Espagne nkuko twagiye tubikomoza muri build up y'umukino, equipe nziza mu kwataka, equipe nziza mu kudefanda, equipe nziza mu kwiyarira umupira. Bivuze ko ibyo bintu byose uko yabikoze neza nibyo bitanze resultat Auguste.
umuntu aravuga ko bihinduye iki kano kanya kugira amagingo agaya no muri mbere ko tugaruka ku bijyanye n'abagiye gutwara ibihembo ku makuru mu kanya gato tumaze gukesha bagenzi bacu bari mu zimwe za Amerika bari kutubwira ko Lionel Messi agomba gutorwa yamaze gutorwa nk'umukinnyi wari n'urushanwa muri rusange gusa icyo kwibaza kuri De La Fuente n'abahungu be ni icyo umuntu yashima kuri iyi generation nakuta kari ya zahabu umuntu anakwitega no muri erigiye kuza ishobora gukora nk'iby'abakuru babo bakoze gutwara ebyiri zikurikiranye ariko hagati bashimanyemo igikombe cy'isi umuntu avuga iki kuri De La Fuente n'abasore be yego nibyo twavuga ko ni Espagne yubatse rwose icyo twakwita ubwami bushya bijyanye no gutsinda ikipe y'igihugu nka Argentine kuko Argentine yari ifite ibikombe bitatu ikipe y'igihugu ya Espagne ubwo ni ku gikombe kimwe bari bafite aka kanya mu by'ukuri ubirebeye wenda muri iyo shusho ariko ku cyo bivuze reka tuvuge ko La Fuente ari umwe mu batoza cyangwa se ni nawe wa mbere w'umunyabigwi mu mateka y'igihugu nka Espagne kubera iki kinja muri equipe nationale nyuma yuko yari yitwaye neza cyane n'abakiri bato cyangwa se n'abatangiye imyaka 23 yaje yinjirana Nations League nyuma ya Nations League atwara Euro nyuma ya Euro ahise atereka igikombe cy'isi kandi byose bibaye mu gihe cy'imyaka yegeranye mu by'ukuri bivuze ko rero aka kanya uvuze uti ni Espagne iyoboye isi ni Espagne ihagaze neza byose ugomba guhita ubisanisha n'izina Luis de la Fuente nk'umutoza wa equipe nationale watangiranye n'iki kiragano bakiri bato muri equipe junior cyangwa se B ya Espagne ariko aka kanya kabatwaye igikombe imikinire kwataka kudefanda kuyera umupira yagumanye ADN ya equipe nkuko yabasanze mu mujyo na Luis Enrique si kenshi uzabona Espagne hindagura mu bijyanye n'imikino yabo ariko akanya bamaze kubona metre umuntu bimetiriza kurusha abandi aka kanya kana bitwaremo igikombe ntabwo yigeze apanika ntabwo yigeze tubona ahindura ngatera imipira miremire ngahindure strategy yabaza ati umupira ni ku kirenge ubundi tugira icyo bita patience dutuze dutegereze kalma wa mugani w'Abespanyol birangira rero igikombe gitashye i Madrid kiratashye igikombe i Madrid abafana bameze neza amaryoyo cyane muri rusange ariko hari cyo gufungiraho cyane nyuma kivuga ko ikipe y'u Argentine namya ko Scaloni muri generation yabasha kwibyaza umusaruro finale ntiugendekeye neza ariko hari ibyo ashinjwa ku bijyanye n'ibyemezo ndetse n'ibijyo yimye wenda muri mukino byatumye ndatakaza cyangwa se n'undi icyo rikora cyose n'umderwa mundi munsi cyangwa se mu gatego k'ikipe y'u Espagne mu by'ukuri nekeza ko Auguste kwarebaga umukino ntabwo avuga ngo Argentine yateye cross nyinshi ku buryo umwataka yazagahita akora ikinyuranye nubwo hari ibyo ahita utekereza uti wenda yaba afite Lautaro Martinez mu minota ya nyuma y'umukino ubwo bari batangiye kuransamo ama cross hari icyo yakaba yafasha mu by'ukuri ariko ugerageje kureba ibiri mu mukino nyirizina ukavomamo iby'ingenzi ese ninde wihariye umupira kurusha undi icyo ragishya kuranga urasanga ari Espagne ese ninde wabashije kuba yataka mugenzi we kurusha undi Espagne irakiharira bivuze yuko rero kuri Lionel Scaloni twagumana umwambaro w'ibyo yakoze mu myaka ishize kurutwo twahita tumujija kuri finale nubwo tactically ngenekeza ko ari byo wenda yakaye yakoze mbere iza ukavuga ati kuba wazana Rodrigo de Paul mu kibuga kimwe na Leandro Paredes none mu minota 90 bivuze ko utari murajera icyo finale gutegeka ko finale gutegeka ariko byibuze muri ya minota iri segment y'umukino ugomba kujya abakinnyi bashobora kuba batanga icyo ushoboye Argentine icyo ishoboye kurusha ibindi byose niyo pressing no kwirukanga nyuma y'umupira rero ugasanga babakinnyi bawe bahetse uruhago rw'ingufu bose bamaze kugera mu kibuga bamwe banabikwa amakosa arimo Enzo Fernandez abona ikarita y'umutuku twabonye kuri La Fuente yizigamiye Pedri Gonzalez tubona umuntu urimo aragenda ikurikura aramuzana nawe ati none reka havemo Dani Olmo none nza n'umuntu none ubasha kujya inyuma kazana imipira tukabasha kwihara umupira burundu Argentine igakora icyizere tukohereza imipira imbere cyane ariko ugiye kuri Lionel Scaloni kuva 2018 avuye kwiga mu instructor we yari Luis de la Fuente aramwitsinde nk'umunyeshuri we icyo gihe kijya muri equipe nationale akabasha kuba yatwara Copa America agatwara finalisma agatwara igikombe cy'isi uvuze ko mu myaka igera kuri 5 Scaloni yari kumwe na Argentine yaramaximije kandi ku rwego ruri international cyangwa se ku rwego twakwita ko rwagutse ibikombe bitatu muri icyo gihe nekeza ko ubwo ni bine kuko bafitemo na Copa America yakuye muri Amerika ibikombe bine mu myaka 6 y'umutoza Auguste nta kindi warenzaho Scaloni yarakoze muri rusange ari kirimo kiganirwaho kano kanya Messi asa nkaho agiye noneho bijyanye na calibre ya mondial ndashaka kugwaye Copa America wenda yindi kurikira wenda akarako byose wenda bakora residence wenda mujyanye no kuba bakina international trophy ariko bijyanye n'icyo nakwita ngo ni igikombe cy'isi arasa nkasoje navuga ko urugendo rwa Messi rurimo amasomo yose y'ubuzima ariko kurusoza arusozanyije iki ku rwego nka Messi ese
umuntu yavuga ko Messi Argentine ayisizeho buri wese yakwifuza kuyisiga cyangwa hari icyo asa nk'aho agiye kuyambura mu igenda rye? Aka kanya mu by'ukuri nacyo abanya-Argentine barimo baratekereza kuri Lionel Scaloni bijyanye n'uburyo yatangiranye n'iki kiragano avuga ati dutwara ibikombe, ariko harimo n'ikintu cyo kwiga Argentine nyuma ya Lionel Messi. Ni kenshi twaje tubona muri match za qualifiers, ni kenshi twaje tubona muri match za gishuti, tubona Argentine igerageza idafite Lionel Messi ikagerageza gupangwa aba 11, Scaloni akagenda arebaho akuraho note runaka. Ibyo byarageragejwe, ariko Lionel Messi nyirizi namukomojeho Naden afite abanya-Argentine, Naden afite abakunzi ba Argentine nawe ku giti cye, kuko turimo turavuga umugabo ukinnye match zirenga 200 muri equipe nationale, utsinze ibitego birenga 120, utanze assist nyinshi muri kariyeri yabo, ufite ibitego byinshi muri mu mateka ya Argentine, ufite ibikombe byinshi kurusha na Maradona. Bivuze ko aka kanya iyo uvuze Lionel Messi kuva yatwara umudari wa Olympique, kuva yatwara Copa America ebyiri, agatwara igikombe cy'isi, agatwara finalisma, navuga ko ari decorated cyangwa se aratatse muri kariyeri ya equipe nationale. Kucyo yabasigira aka kanya reka turebe generation z'abakinnyi bakiri bato muri equipe ya Argentine. Mu by'ukuri iyo ugiye kureba duherewe n'urugero mwizamu kareba kuri ba Iwan Musso, ushobora guhita utekereza ko ari abakinnyi bashobora kuba bakomeza gutanga icyizere, yewe na Dibu Martinez wavuga uti wenda Copa America ikurikira ashobora kuzayikina mu gihe cya nyacyo. Ibyo byose ugahita ubitekerezaho nyirizina, ariko niwegera imbere gato ukavuga ati ba Marco Senesi baracyafitemo imyaka, ba Sandro Martinez bakina, ukareba kuri ba Berardi muri Marseille baracyakina, niwegera imbere ukajya muri Mediane, Enzo Fernandez aracyafite iyo myaka, Macarista aracyafitemo icyo gihe cyo gukina, wegera imbere ba Nico Paz baracyafite iyo myaka, Thiago Almada aracyari muto, Lautaro Martinez, Julian Alvarez, ba Nico Gonzalez bose tutibagena abagabo naco batamagwe. Ubona ko ni equipe asigiye abajene, ako bose basogongeye kuri mentalite, basogongeye ku buryo bwo gutwara igikombe, basogongeye ku buryo bwo kubaka equipe ifite ubumwe kandi gahatanira icyarimwe bagendera mu mujyo w'umutoza. N'ikindi asize staff technique nziza ya Lionel Scaloni, ubona ko akiryohe no gutoza equipe nationale. Nekeza ko uwo ni umusingi mwiza Messi yasigira Argentine bakubacyo bakareba ko bakomeza guhatana ku rwego mpuzamahanga. Ariko cyane abataramu twari turi kumwe mu nyegere hano bari shisi bicaze nabo baze mu nyegere hano mu muhagarara kugira ngo tuganire gato. Ibyo kizamana gisanga nakimaze, ariko nsiganye iminota mike ishoboka kugira ngo mbicaze n'undi muri studio imwe mu zambere mu gihugu, mu buryo buri tekinike buri na tactique, mumeze neza ariko mwaryohewe muri rusange. So tubashimire cyane kuba mwarabashije kuza kubana natwe muri rusange, ni by'agaciro. Hari byinshi kuba twakora, ariko nizera ko muhari imbaraga zirahari. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri ni ibijyanye no kubaza muranezerewe, harimo ababaye kubera ko iyi match ntabwo ari match ya gishuti. Hari umuntu muri mubabaye? Arimo? Aya ndakeka ko nawe muri aka kanya, kuko Espagne nk'uko byagaragaraga yahabwaga amahirwe, kandi no mu mukino yagiye bigaragaza. Cyari bubi gikuba iyo Argentine yamuka itwaye iki gikombe bitewe n'uko twabonye umukino. Muri aka kanya nyeka ko umupira nyine uratsinze, kuko Espagne yarushije Argentine mu buryo bugaragara, yaba kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma bajya muri extra time. Ubona ko ikipe ya Argentine yarushijwe ku buryo